No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti pinatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti di kalidad ken personalized a funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti de kalidad a serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. Agbirbiro kay kadi iti nalaka kinapintas nga serbisyo, apan nakatabing dagiti minitayo. Lukas tagagayem ken kabsat, saanen nga agpangadua, ken saanen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo, nang runa iti syudad ti Batac, ti Jesusa Memorial Home, ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido, ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batac. Tinadong impormasyon at text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita, Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeng. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. At tungyan ti programa kakaisunay ti radyo mangrayrayaw kada tayo. Pakay tampukan nagiti sarangsangang katawa ken boses nagiti kumakanta. Daytoy ti programa tayo amin na napoluan. Rayrayaw dito'y RPN DCRL Radyo Ronda Batac. Makipaset iti programa babaen iti song request, live greetings, agraman chat ken messages. Agbalin pa'y dito'y a programa rangtay dagiti addaan talento a kumanta tapno numay da iparang dagiti laingda live dito'y studio. Manggigan tayo iti programa Rayrayaw dito'y RPN DCRL iti kada aldaw iti Domingo. Manipod alas 9:30 aginggat alas 12 iti aldaw. Ito'y pailaing kauna na radyo iti depar na ti amiyanan. RPN DZRL #1. Ketita, digituyen, digiti Rayrayaw tayo. Jenaline Riapon Laino, Ken Edward Apari. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kato tayo amin na sa nga pada gagayam yan kakapsat. Dahil ito yung mananti programa nga orahin nyo nung kasto nga oras iti madanunan. Aldaw iti Domingo.
Anati orasan. Anati aldawan parts. Nalipatan Domingo mo. rod. Domingo nga ro tatangam ko Mabilang. mabilang. Yan, adada yun iti mabilang 15 iti daytoy bulan ti Enero may katalong Domingo daytoy nga bulan. Yan kita naimbag nga oras tayo amin gagayem ken kaabsat sa di naman na lugar nyaman ti Ubrayo ni Tangagundaway. Yan naimbag nga oras tayo amin ken syempre have a blessed Sunday kadatay amin dito'y Pilipinas kaya nakastamitin kadagiti kabangibang nga nasyon dito'y Pilipinas gagayem nga absat ayan and of course kablaawan tayon ni our radio station manager Sir Rod Sadjan and family kaya na syempre iti palaeng biyang ti technical control ni engineer antayin Mark Tuliao. Yan. And also, iti manggit kita, iti seguridad, iti estasyon tayo. Iti oneg ken tiruar ni Sir Erickson Galang. Tinomotiviyang, Miss Janelle Riampon Online, no? Ken Shakmet ni Edward Aparinga. Dagito'y makadkadwa yung may makirayrayaw, itatangal daw, gagayam ken kakasat na ko na ni engineer. Manulangal daw, nga di nakita na lipatan na ko. Agkaka-arrive namin, agkakanaganda gamin. Ni Sir Mark Angelo, Mark Atolyaw, ken ni Sir Mike, ayan. And of course, kablawan tayo man diti, sponsor tayo diti Rayrayaw. Ni Sir Berhilio Kalahate. Thank you, iti sir. ABC President iti Bado Ilocos Norte at the same time iso na ti Barangay Captain dita na Barangay Gabot Norte Bado Ilocos Norte yan of course kablawak meten nila kay Couple James Laino tayo doon anak ko ni Princess Jen ken ni Joel ni inang yuning tatang kustin ni Jinky Laino ni Mark kasta meten iti iso amin nga naraway nga dumdumig ta barangay mita 5A Pagsanan Sur Badok and of course kablawak miten ni Madam Susan Basco nga datatay ti Bali yan Indonesia kaya of course kablawak pa ni Kapitan Samiriana and ni Lilo Recto Idnay ti former Sangguniang Bayan member ta Badok. Hello Lilo na imbaga pa nagdingdingig mo ka nakapigpig sa data na radyo yu tata and also ni Lila Senayde Idnay yan and of course adatay tatinted na pa-premyo tayo manen 100 electronic load. Yan. Thank you very much, sir. Adaanan dito pa-question tayo. Manipod pala yung iti Aslay Welding Shop. Yan. Kablawang kayo man nga ron, itinayimbangal daw yun na yung nga Domingo. Yan sa din naman napasit tilubong gagayam kan kakapsat of course ni Compadre Betchong. Di tayo slide hawa ni Mama at Avalos. Hello. Ni Bro Alwin Bartolome dita Hong Kong. Kasapay kita atanod ko ni Atanod Lensa Dire. May saak. Gina Saimo kay ni Shell Peralta Miras. Ni Atanod Mirna Mayra. Dagita kakaraim mo. Nagnagan dagita kakapsat. Mirna Mayra. Nakakada kayo amin sa nga pada. Hello, Ken. Also to Ma'am Irene Galanza Sagaw. Hello, kada kayo. Welcome back to the Philippines, Ma'am Irene Galanza Sagaw. Yes, welcome back to Philippines. Also to Sir Jun Dumlao Of and course. Madam Norma Pagaling Yan. Dumlao. Thank you very much sa Thank detail you, lunch thank you so much. Sunday. Sunday. Yan. Thank you very much, Sir Jun Yes, Dumlao thank and you so family. much. Kaya na kablawak man ni Ana? Yan, kablawak man ni mother ko, Mrs. Elizabeth Riambon. Iti iso amin nga Tabir family dito na Kabughaw. Iti Pedronan family, kaya na also kablawak meten. Dagiti narway nga dumdumi gore pedita na bumagatan. Dita San Juan Magsinggal, Santo Domingo Bigan, Ilocos Sur, naimbag kaya naragsa ka pa nagdingdingig yung kayam kanya sa tamo ka nakaado ti dumdumig dita. Kaya na syempre kablawak meten. Dagiti dumdumig dita yan mini Mama Milagros Morgado ni manang Lilia Talo Vincilio ni Tata Sator Talo. Ken iti Valdez family Tolentino sa katrapos sa babutak daran mawirat ka Hudoy Bautista ken kastameten iti Kainggitan ken Lino family ken kablawak meten ni Ma'am Grace sa Monte Vergara kablawak pa ni Auntie Josefina Siping Kahigal ken ni Lilo Dinni at Tata Dinni Pagal iti Pagal family ken Auntie Bisyang iti Nueva family
ken Antonio family. Kablawak pagam ni Tatang Iracio Antonio. Yan, happy listening kada kayo amin dito na laod. Yan, amo ka nakadado ti dumdumig dito na Barangay Mi. Yan, happy listening. Happy Thank you for listening always po. listening our program. Apay madipin masok na kita tinagak. Nag-anak pa yung mga roti oras kung nagtagak mo ka. Ay, kita baka Nakancel kung baka mabudol ka mo. Adulat at mangbubudol no ko. Basta lang. Ay, Di mayan. kami ni engineer, budol lata. Basta lang ba yan? Oray, dagiti mangbubudol ti ayat. Oh, budol kayo. Ay! Budol. Kasla mo lang na budol. Ay, binudol na kanila kayo mo itaya. Kas day. Inata, dati duwang nga bunga na tayo, budol na. Budol. Budol. Apay, kas day, budol. Han kayo budol. Amom tata, amom latest tata daytoy. Ala. Ala nga tag marites akahan lang Sige. nga dahil ti makamag. Ti marites tata mo na pitag budulan. Kagura ka. Ano marites di ta budol da payo. Ano, engineer? Una, hindi sigurado natin maritas nga rodso na. Ay lakot ano marites. Haan mat lang nga si Shik ti marites mo. Oray si kapay mat no ka engineer. Dua kayo dito on ni Sekyo. Amam na da DJ. Ala, ikismis mo. Ada DJ madama nakagprogram dito awan ka. Apo kata engineer naklakat engineeran mait pakatawad nga duwa ka ni Sir Haji. Madi na kayo Ay kat awanin talaga awanin. Ang tagayam madamat marit. Melchor da ko naman da Melchor gayam na ka lalaki Melchor. Hello Kuya Melchor. Kani manang Joan, hello. Kada kayo dito. Marites chismusa! Kaya komandeta. Chismosa. Marites chismusa! Ni Chismosa nga, Jojo kum lahat. Kumusta kayo dito? Kirbintar. Kasabay ka ni, syempre, ni nanang ko, ni Placida Leticia, Daranda Apari. Tay baro tayo nga Hello, kaiso na. Mami. Ni Drew Nay Marley Apari, advance happy birthday. Yes, kablawan Happy tamit birthday. ni Sir Jeff C. Cabias, kani Hello, Sir Mami Jeff. Lita Malabed kakachan ti Malabed family. Also ni Nana Julita, yan, kumusta kayo dito na Hawaii, Mami. And also ni Mama Gina Simeon, kablawag metin dagiti iso amin nga naraway, nga madaman nga dumdum ngigtata, kaya na kastamet tin kadagiti madamat ti babuya na dito yung program tayo. Padaanan nyo kagayam kan kakapsat. Dati Yes. papremyo tayo. Manipod pa lang ti Ashley. Ano? Ashley. Ashley. Welding Shop. Ayan. And also, sakbay nga agtol-tuloy dito ng programa. Ang i-share naman ti may isang birthday Bible. Manipod pa ilayang iti Nahum 1:7. Kunana di jay, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Kunana gagawin kanya absad ni Apo Diyos iti natibker nga kamangan tayo, iti anyaman nga didigra nga dumteng, nga anyaman nga parikot problema ni Apo Diyos ti kamangan tayo, ken napagtalkan tayo tani Apo Diyos, amuna dagiti mamati ken agtaltalek ken ko ana. Hello ko ni Ma'am Zoraida. Dito nga agboy-boya. Hello, Kasama ken ni- Ma'am. Kasi no, nagpukumot ta. Ada pa may sadat tayo na makita nga agboy-boya. Awa. Yes, kahit kadagiti so amin met nga birthday tatangal daw. Happy birthday kada kayo gagayam ken nga absat. Nga awan labas na. to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, belated happy birthday kay ni Manong ko Idikalman, ni Manong Boyet. Yan, happy listening kada kayo dito na iparatong sinait. Happy Madamat birthday! pa din nagdatata ni Aliana, ni Romnick, ken ni Justin, ni Jackie. Kakapsat Yan. na lang parts. Agi na. Ay, ti asawa ni Ken Putot ni Happy hangag kakarime. ni Manong ko nga Boyet. Yan, happy listening. And also advance happy birthday kay ni Manang Marilyn. I think ni Manang Marilyn kinay Rigunan. Yan, kablawak man game na Auntie Mercedes kinay hello auntie. Ada dito I miss you. Ken kastametin ni Manang Carmen Ignacio, ni Manang Estrella Guillermo kan ni Manang Juliana ken ni Manong Carlito kinay. Ada dito yan ni Ma'am Flor de Lisa Lapad agboy-boyan. Yes, happy watching Ma'am Flor de Lisa. Yan, kablawan naman ni Kuya James, ken ni Kuya Melchor. Apay Tita Selly, madi kayo umay kayo Kablawan tayo man pa ni Shawi Ramos. Hello kada kayo amin dito ding Ras. Kasapay ken ni
Ma'am Orlinda Cano Omemiya. Hello, Ma'am Orlinda. Kumusta kayo dyan sa Japan? Hello to paring Takashi Omemiya at si paring Mareng Wade. Yan, dyan sa Japan. Yes. Kat syempre, parts, mga ipatokarta iti may isang praise song. Yan, iti dakilang katapatan. Syempre, medyo madi tayo makapanmanan iti simbaan no kasto nga oras ti hello to Ma'am Beth Jerez. Happy viewing, Ma'am Beth Jerez. Kumusta ka? Happy New Year. Dating araw din kagayong kit kakabsat. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo nga'y sakit noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Natangarod gagayam kan kakapsat ti may isang praise song. Yes. Agkanta ka mang kidida kung nana ni Kumadre Mel Valencia. Oy, dete baro tayo ag birthday tong 24 ang Kumadre. Umay kanto to si Party May.
Blessed Sunday morning, sir, ma'am. Watching. Ganana ni Ma'am Flor Dalisa Lapat. Good morning what kini Ma'am Zoraida. Good morning, guys. Kung padagkantakaan ko na ni Kumadre Mel Valencia. Awisan na kayo nga rod. Gagayam ken kakabsat. Makipagpartisipar iti programa tayo. Babayin ti pa nag-text iti text line tayo iti 0936-3377-200. Kasabay iti 0945-703-7495. Mabalin nyo gagayam ken kakabsat iti tumawag. When no ag-text kablawan nyo dagiti patpatagyo iti biyag. Makipagkulitan iti ray-ray-aw. Kablawan tayo mampay ni King Rick Calzado. Hello King Rick Calzado, kumusta ka? Napay di kagpadpadlawon si ka. Napiyapay tayo na tayo nga kunada agpadlaw. Ngam si ka kapay di kagpadpadlawon ka. Dapat makakikita king ka nga agala-gala dito. Sentro nga dakalubong mo nga kung kunada. Anak ang taag? Song music. Ana request mo Kumadre Mel Valencia ta pera kwartawan. No kwarta ti pagsasaritaan nila ta engineer ti pag-request mong ke ti pagitida na deta ket tinablet nga kwarta. kaya ko man deta engineer nga among kanya ket awam mga rod awan bate. Ampunan nak wala ngam jak pa ni puseng. Agsusunak pa'y lang. Mati! Oh, Dagiti, bubuotin nga kwarta yun. Tudyo kada kami. Sayang. Kailalan no kwa. Buotin. Nakita, i-upload mo nga, bubuotin nga ko kwarta. Dagiti, madi yung mga ususar dita. Tudyo kada kami. Sayang no. Buotin. Malingling ka tam lang, DJ, ne. Kasano mo langan, no. Makita kapag scratchan na ka, dito kwarta. 1,000 peso. Nga coins. Sana all. Yan, kablawan tayo manina na ihenen din na. Kasabay ka ni John Troy Ali kumlat ni Andre. Kastabay ka ni Norjana ni Mang Pepe. Hello, kada kayo amin dito. Abkir Pintar. Ni Pards. Mine Jerwin Bidad. Hello, kumusta kayo dito? Maroy Gaay. Kan kita amin nga taga Bintarain. Yes. Sa kayo amin na Kablawan tamamat ni Ma'am Devilin Pungtilan. Yan ni Engineer Richard Pungtilan. Hello po, ma'am, sir. Anak kanta ka ding agpaisungat ha. Tayo man naparagsit. Di kaya kutatang. Anak. Kuton tital-talon man gayang parts na ba yung nga kinanta deta kuton tital-talon na. Para kada kayo amin nga sa nga pada. Kada iti taga sakritang pinili ba day jay? Ni naga na deto yan. Apay madito mawag agpaiso si ka. Dati garampang ijay. Tekang kanayon ng kablawa tayo manggayam ni Alamay Kasil. Hello kada kayo ni Ma'am Len Itibado kasabay ka ni Mami Carmen Said, ni Comadre April Arce, kasabay ka ni Comadre Ate Gina Ibon Uli. Comadre tuloy. Ni Mami Ruda, kumpadro direk, kasabay kinente huling. Hello, kada kayo amin sa nga para dita Lydia Marcos, si Kumadre Mona Lisa Rosqueta, agpa-birthday pa dato ikaw. Itatansa. 15 uno into no 22 si ka Kumadre Mona Lisa. 15 sa. Ala po. Hintay yung mamakidahin no kastoy lang. Kuton tital-talon para kada kayo amin sa nga pada. Turaabok man datoy. Hoy! Siyak tu tiag asawa pilyek tutay adut kwartara uray bakit ako ritete ang paisutay ko nada uray bakit nung masulek ba lukod turen ay kumayet kita ay when good magkakot nagatel arigaw ben ang timog-timog kita kutong na nakadagdag ay kaganda lumabaga na kagat-gatela kaslaki smart nunde mo kutong tital-talo kayat ko lang tay baklang tay babae abong nang hera na tay baklang pasak mura mag
ta. Pare tayo kung tital-tal, kagat di ko tital-tal. Hello, tungkol pa Leo Marberto Dero, dita Lydia Marcos. Kudem kumagat, kudem nagatel, ari ka pe magtimbot-timbot, el kita kudem na nakadagdag ay kagat na lumabaga, nakagagatel lakas lakis mark. Kingdom mo kung hindi talo Kingdom mo kung hindi talo Kaya't mo't mapangaran, liliwawan kong maragsakan ang buyakan. Abay, nakas... Ito'y ang programa. Ito'y ang programa. Programa dagiti. Ay, gagayam kan kakabsat ko itong tital-talon. Dapat lang gayam dito, dito kanta ni jingle ni Resty. Dito kinanta ni Resty day. Programa dagiti duwa, ray-ray aw iti panang birngas da. Ay, mayat sa iya parts. Ikasatan ton sa DJ. Agaramitan ton sa ti jingle na nga sa balay. Dito nga minata jingle mi kan ni Resty day. Idi-duwa kami pa ilang tayo programa. Kaya't mo't mapangaran, liliwawan kong maragsakan ang buyakan. Ito'y ang programa. Ito'y ang programa. Programa dagiti tuwalidem tuwo di manang birngas da mga gasaem sana ti May sa ikasatan ton sa data parts gayam. Ay, ang kantaan ta, duwata. Ano dita? Dati arami din tanga ray-ray aw. Wen. Mga rami kantuman. One. I-record tanto. Ito nga rodan gagayam kan kakasat no adda iti kinantak. Siyempre, madi magpato iti kadwak sika. Kumanta mo siyempre. Yan, dahil man nga sonata kita isagsagot ka man kita yung naayat nga sumubsubaybay dito yung ray-ray out ti RPN di SRL. Sagsagot ko mo ten kada kita madama ti pabuya na tatagon daway. And of course, isagsagot ko dito nga sonata o repeke ni Mother ko Mrs. Elizabeth Riambon ke ni Auntie Mercedes Kinay. Sagot ko mo ten ke ni Sir Jeff C. Cabias ke ni Mami Lita Malabed. Kakachan. Ito nga rodan gagayam kan kakasat. Nagwapo kan manong! Paludip ka man manong, ipaludip mo man, tanaisem amata. Pagparangin man, kalid mo ay nakapalan, makaabo kay rikna, di padak abalasang. Day tatakder mo, anyan nagtaer, nagtaer kan manong makapabangar barukong. Arapaap na kati siya sino man nasabong, may kaputal lugading nagwapo kan manong. Nagwapo kan manong pumaludit ka man, umisem ka man, di mo kat ipaida. Nagwapo kan manong kumitmat ka man, italyaw mo man, tanaa mo arupan. Mabalay yung lagsalang. Sala-salam lang tabalayan! Sir Chong Simon, salamon! Praktisan mong kadandani ka kumalaysan! Amo ka no di ka makita, no di ka makita, mas na ay tuwirik na. Al-ali mo gekti,
Rurut ko ken gura, no adda innas, ngain ka kasarsarita. Taagpapatar na po daw ang ipen mo. Mangal alino, agkiba-kiba a puso. Mariribukan pa'y unay tinakem ko. No intun ano paglaw mo ditignay ko. Nagwamo kan manong pumaludit ka man. Umisem ka man, di mo kad ipaidam. Nagwamo kan manong bumidmat ka man. Italyaw mo man, tanaa mo arupa. Nagwabo kan manong pumaludit ka man. Umisem ka man, di mo kad ipaidam. Nagwabo kan manong bumidmat ka man. Italyaw mo man, tanaa mo arupa. Data gagayam kan kakapsat data gwapo kan manong ipaludit mo man. Isagsago tayo man tayo dandani nga kumasar nga sir tayo nga ni Sir naganan Angelo ken ni Ma'am Annalisa di tapidig. Hello! Congratulations in advance. Yes. Agkasadan to into no 18 parts agaw awis da nga rod nga mapantayon to ka no. Mapantayon to ka no agiso puti gado, dirtaraan, pansit, igado, adobo, paksiw, lechon. Nakasagana na kwan Sir Angelo dete si Plakwan. Adami taga bidyok no kwa for documentation. Ay di rabi inap ang kami man napanaman na kidayan parts. Hoy apo na nga do tao si ka. Nagmay ti makipila. Magustuhan na ko makipilpila. Ngam Sir Angelo. No, syakti o may makideya ka, hanak pakipilpilaan no kwan. Ay, jaya no kwalatabay, ti cateran no kwan. Takam na anak, pambanog, nagpila-pilangan, mga anak adagos ang kadjay. Uy, karga amang, kasjay. Tapos, pakarga, naging gana nga, mausar ko ito, nagitay si Plakon, ngayon to ni Ma'am Agnes Jogan yun. Paunay ni Ma'am Agnes, ayam mon. Once again, kablawan tayo mampay ni Sir June Dumlaw kanina na ni bakit nan Pies? Ni Ma'am Norma. Pagaling Dumlao. Hello, Ma'am Norma, pagaling Dumlao. Fresh from California. Yes, thank you so much. Yeah, kita. Kan kablawan tayo pwede tayo napanan tayo kabugaw. Wen, ni adik Ma'am ko? Joy, wen. Ma'am Joy. Diyan ka mo nakadanon di Hong Kong. Kung mga taaka, ano pa yung mga nag-flight mo? No, kung nagnagnak, di pa yung nakadanon tata. Yan, kita inak malibasa dagi tuy kablaw tuwing kit baka malipatak. Ayun dan. Dagta, kita. Yan, ni Ma'am Susan Basco, kaya nagitay duwang baruna ni Sir Nixon Basco, kaya ni Sir J. Basco. Kablawan tayo met ni Miss Joy Reyes, kaya ni Miss Rona Salodes. Dagitay na anos nga kado ni Ma'am Susan Basco. Kablawak pa yan ni Tita Ambrosio family, kaya na kastameten kablawan tayo man ng Titasing Bartolome and family, dita na Gabo Surlawag. Kablawak pa yan ni Ninang and Ninong Heidi and Arnold Posolier, dita na Rizal Kabugaw, kanya ni Ninong and Ninang Jessie and Shirley Apostol. Kablawak meten da Manong Dominic Gamponya, kanya Manong Rexy Gamponya, iti Gamponya family, kaya kadagiti so amin nga kakabsat da ni Manong Cesar, Manong Nora, Manong Edong, Manong Joseph Kente Buridek, ni Manong Vanessa, and of course ni Miss Rinyal Iniba, Kenti Ivera family taday kabang talan sinait nakatado dagit ni nalipatan ngayon kinablawan di Sunday yan kena enatan
Data, sa pulo. Yan, ni Ma'am Marieta Salcedo, dito ni Barangay 3 Alagoog. Pangablao manipod kay ni Kapitan Sabueliana, kay nakastapen ni Manong Eddie Ignacio, kay Manong Leonard Darigunan. Kablao pa ni Auntie Leticia M. Rabaca, kay ni Auntie Edna Vergara. Yan, kay ni Auntie Rosmelita Pedronan Sadak, kay ni Uncle Hildo Sadak, dito ni Barangay Baklig. Kabugaw dito sa Rano family na Auntie Minyang, yan, kay ni Auntie na Uncle Melchor, kay ni Auntie Sean, yan, happy listening. Kuna na dito ay. Kumpad, request ko man tay Sikat Ika Puna by NJ Asunto. Thank you kumpad, kuna na Wen, ipatukar tayo damdama basit kumpad. Nakita ko deti kastana. Pag pampanunutan ta parts no anya ti pa-question ta, padaanan gagayam kan kakabsat pangabakan nyo po iti 100 peso electronic load. Babaen pa lang iti Asley Welding Shop. Dito Badok kay parts. Yes. Dati nga ro timay sa akanta, manipod pa lang ken ni NJ Asunto. Para kada kayo amin sa nga para request pa lang ni kumpad Leo Mar Verdadero dito Marcos, Lydia Marcos, Ilocos Norte. Uri ka dads na. Ito yan, para kada kayo amin sa nga pada. Sika itiga puna. Sika metla. Ipapanaw mo dito'y din na bulan kentawin di napalabas isasampet mo segsega apay-apay asikat inayat ko aw-awagan to'y puso kensega iliukuken ka ja mas baalan sikat gapuna no apay nga inayat ka lagi-lagi ayat ngawan patinggan
Sega iliw ko ken ka ja mas baalan sikat gapuna no apay nga inayat ka lagi-lagi pem ay ayaten ka ayat ngawan patinggana into ang balbaliw kariken ka sika-sika tiga puna sika-sika tiga puna Natangarod gagayam ken kakabsat, request pa ilaing ni kumpadle Yomar Verdadero. Kanta pa ilaing napaulwan sikat iga puna by NJ Asunto di Talija Marcos. Yes. Happy watching kay ni John Mark Painag. Ada dyan ka nagbiboy dyan YouTube tayo ta madina kan mo open ta Facebook. Kita mi ij may sa nakin ij ng YouTube. Detoy. Wan. Detoy. Wan. Makita ta day live ta sa dyan eh. Tap na makita ta kita comment mo lang ij YouTube gagayem ngan nga kabsat. Naka-live tayo. Gagayem kan kakabsat iti YouTube kasapay iti Facebook page. Sarakan nyo laing iti RPNDZRL. Nijete comment na. Ni John Mark Manzano, kuna na imbaga bigatyo tayo, Sir Ma'am. Kablawak man dito taga-Ugis Nueva Era, Barangubong, kuna na dito, kuna na gaya. Ni John Mark pa'y nagbibuya iti YouTube. Gagayang mon kakabsat. Kumusta kayo dito, Batak, kumadre? Delay dot. Hello, kumadre. Congratulations, gayam ka dito, winner tayo iti Sunday ni Ma'am Lenti Badok. Naswerte ni Ma'am Lenti Badok, Hello, Miss Len. Iti kaado nga nag-text ka nakaala ti pasong batayo iti Sunday. Iso na iti nabunot man nabunot ni Ate Sally ta iso na nang bunot. Pa-question tayo tatangal daw parts. Pangabakan iti 100 peso electronic load. Babaen pa lang ti Esley Welding Shop iti Badok. Anya ti title ti programa tayo. Gagayam kayan kakabsat. Anya ti title ti programa tayo. Text kayon. Iti 0936-3377-200. Di umat kalipatan ang ipantinagan nyo kung taga-ano kayo. Yes, dapat kompleto Kompleto gagayam kayan kakabsat. Nagan, taga-ano ka? Kaslang kumauray, simple lang. Kaslang kumano, Nagan, Jenaline, Riambon, Pagudpod, Katchay, tapos ti answer na. Katchayon. Yes, dito kita inisponsoran pala ang ki Asley Welding Shop. Thank you very much. 100 peso electronic load. Ala ka na. 100 peso electronic load ti abakan nyo, gagayungan kakabsat. Ag-text kayo, nagsungbat kayo, numadi kayo ag-text, no one text, awa makala kukwamain. Ayan. Anya ti title ti programa tayo. Gagayam kan kakabsat, anya ti title ti programa, amang mangigan, iti alas 9, gigan at alas 12, iti RPN DCRL kada Domingo. Ala, sumbat. No di yung masungbatan, magdangag kayo tuyan. 100 peso nga tumataginting dito, mabalin lang nga siya tagsungbat. Ay, apo. Yan, yes. Mangipa ay tati Joetta. Amom deto sigurado Ngun siguro mo basay. Para ka na kita umadan iti panagkasar na, panagkalayta na. Dagiti dan kaya nayat ket noon kaya nayat yun ket sumapol kayon.
Hani, ada kami ti pagsapulan nyo Ano? Sabay ganun. Ako kaya ti agsapulon. Kabay-bay amo. Ano sir, nakasapul ka kukuha mo? Amo, da ka no kayan ayat na ni sir. Galang napiyapay. Sige, engineer, da mo kayan ayat mo? Ay ka tagay, ayap. Manuda. Okay, Jack, makita ni engineer dita, alam mga anak. Ilam-lamang na di, jay mata na twinkle-twinkle kag puso-puso jay mata na ka. Damagak no, da kayan ayat na manuda. Nagtagari ko na ano ko Kasi dyan na ni Sinyas. Siya ka ako. Sumapul ako mga nagrigat agsapul mabanugak pa ibay amon taglakayak nga baron. Para kada kayo amin na sa kapadag sungbat kayo, nag-text kayo ti 0936-33-77200 gagayon yan kapsat. Tay nagan, ano taga-ano kayo kentay anseryo. No anya ti title dito yung programa pangabangan ti 100 peso electronic load. Inted pa ilang ti pa-price tayo ti AZ. Ana? Aslay Welding Shop. Yan. Kaya na mabalin nyo ay text iti 0945-703-7495. Yan. Dito ti text lang tayo to RPN kagayam ganyo kabsat 0945-703-7495. Yan kami nga pa ayan. Dito sonata. May isang dueto? Para kadagita iso amin nga madapat padingigan pabuya na. Awan labas na. Winter snow is falling down. Children's love. Go ka. Made, baliktad sa sa taga siya kahit yung muna. Chamo ko na ladies first. Magkayam. Ito yung para kada kayo amin nasa kapada. Balbaliwa may take two. Dapat take two na Ate Sally Belisario, ayan mon. Winter snow is falling down. Children's laughing all around. Lights are turning on like a fairy tale come true. Sitting by the fire we made, you're the answer when I prayed I would find someone. Baby, I found. What is to hold you forever? All I need is you more every day. You save my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day for the gift. You saw what I'd give if I could get just this moment. If only time stood still. The colors fade away and the years will make us gray. Baby, in my eyes, you still be beautiful. All I want is to hold you forever. All I need is you more every day.
mo dyan practice na parts. Ate Sally, may mo dyan practice, may? Maya alatan Hanapin nga rudan. Dani Ate Sally Belisario. Apay may isa ka, ate? Di parang JR. Yan, dadada, dagiti kakadwata yun, gagayam gani kamsat. Kapag Leo Maran, ipatukar ko dito, request mo. Mga baka naabot 100 peso electronic load, babain pa lang taas, lay welding shop, iti badok. Anya title na iti programa tayo, gagayam ken kakabsat. Text kayo, iti 0945-703-7495, 120-936-3377200. Happy Blessed Sunday! Kung na naman ipagpalain ka ni Mami Carmen Said. Anati answer mo, Mami Carmen Said. Sumbat kan. Tapag rubrubatan ni Ate Sally kag make up pa ilaang. Siyempre, ako makita ita TV, kasla TV nga ron dato. Gukatay sen kao. Intag ka mo. Wala po. Isidiran ako ni Ate Sally. Naisabali mo ito na Ate Sally, sorry. Tayo mo buy-buya no konetan. Ag-text kayo gagayam gan kakabsat. Text. Mga baka na po iti 100 peso electronic load. Etoy, may sapay nga sunata para kada kayo amin nasa nga pada gagayam kan kakabsat. Kasalanan ba? Ano ang kasalanan, Pards? Kasalanan ang kasalanan. Huwag nang gawin pag may kasalanan. Alam ng kasalanan, huwag nang gawin. Jojo kumlat. Yan, para kada kayo amin. Mula sa isang tabi at di mapagkali ating nakaraan, minumuni-muni, di lubos maisip bakit nagkalayo. Kaya ngayon ako'y isang bigo. Nagkulang ba ako sa iyo? Kaya tayo ngayon nagkalayo. Walang nagawang kasalanan, kundi ang nagmahal sa'yo ng lubusan. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang magmahal agad ng lubusan. Pigilan ang damdamin kung kailangan, upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan, upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan, upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Sonata kini manong ko nga boyet. Yan ang mga badang-badalat at padingig dadi tani para tong sinai.
natutunan sa aking karanasan, mali ang magmahal agad ng lubusan. Pigilan ang damdamin kung kailangan, upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan, upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan, upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Gagayam ng kakapsan. Ang diwas mo to. Naka-flat. Napabangami, di dyan na tayo, nag-agkarada man iso nga. Juan Compad, thank you. Kuna nanay Compad, Leon Verdadero. Yan. Nagsaga-sagana kan Tita Selly. Teta Selly. Our certified recording artist. Nag-record tayo to mga agpaisunti kanta tayo Ate Sele. Taglipsing kanton no, anak, kaya ma? Aywan, nagpaiso mangisa tayo to manti Aldo, kaya parts, tag-record tayo. Juan, padaanan, nagiti kanta. Adahan mami, dete anatay tag-cover tayo, di ba? Juan, agi-cover tayo mga Agi-cover agpaiso. tayo, mamit. Ti Ray ako, agi-cover tayo mga nagitay kang kanta. Yan, kaya nakitak dete sinyas na ah. Juan, sakmay nga pagkantaan ta, nagitay mami parts. Yes! Pag-urayan ka, nagitay song-song bat? Oh, hintayo pa lang iti technical control, manipod iti technical control. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 10:33. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para itibado nga ka-bloom iti banglo, padasen iti Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Baduket ka bloom iti banglo. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pre, may super. Red Horse Super. 10% alcohol content sa presyong 130 pesos SRP kada litro. Red Horse Super. Lakas ng super. Drink responsibly. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 + 1 coffee mix. Siya ni Berlina Argel nga tagagabot norte, umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo, tapno maimbag dagita saksaki iyo, ta iso tinakapaimbag ti buong katawang ko. Kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siya high blood na nga high blood nga talaga pasaran ja pay ag uminom ti maintenance konta.
na pintas direct na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangin ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix karigiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, the #1 floor wax. Andaan waterproof formula. Sibukan man itinanom, nagsubiti sila pititatar. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para itibado nga ka-bloom itibanglo, padasen iti Charm Fabric Conditioner. Charm that con, bangong kumaka-bloom. Charm that con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Badukit ka-bloom itibanglo. Charm that con, bangong kumaka-bloom. Charm that con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang #1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class.
Ako ay tutula mahabang mahaba tungkol sa chocolate drink na malinamnam na. Abay, sobrang sustansya pa. Tikman ang Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Meron itong turin, probiotics, omega-3 DHA at chlorella. Kasama din ang herbal extract na gotu cola, acai berry, cocoa at spirulina. May natural na pampatamis ito ay ang stevia. Kaya naman talagang masustansya. Ang herbal extracts ay mahusay na nakatutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Available at leading grocery, drugstore, and sari-sari store. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Chocolinamnam, healthy sa katawan. Para itibado nga ka-bloom mitibanglo, padasan iti Charm Fabric Conditioner. Charm that bond, bamong kumaka-bloom. Charm that bond, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Badukit ka-bloom mitibanglo. Charm that bond, bamong kumaka-bloom. Charm that bond, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, the number 1 floor wax. Andaan waterproof formula. Sibukan man iti danom, nagsubiti sila piti datar. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nangitundaan ti oras. Alas 10:42. Tuloy-tuloy ti programa tayo gagayam kain kakabsat. Good morning once again. Yan. Idoble tayo dito pagkaso na yung gagayam kain kakabsat. Yes. Adudan, lagi tayo nag-text ng di damalat is usto si kaparts. Kurang. Dapat ket kompleto. Siyempre akat na may masbat lang dito. Kompleto ko na. Kompleto Ricardo na. Kasla ko man ang pakbot ka, umbugoong na nangarudan naman na. Nakuwanan na kalaon dito madinasuksukat ang underwearan. Yo! Yo, gusto na. Sen. Di pa question tayo gagayam ken kakabsat. Anya? Iti title ti programa tayo gagayam ken kakabsat iti Domingo. Dato'y manipod iti alas 9 may jaging gana ti alas 12. Anya ti dato'y programa nga dato'y gagayam ken kakabsat. Anya ti title na ag-text kayon. Iti 0945-703-7495 ken 0936-3377-200. Text kayon. Pangabaka ti 100 peso electronic load. Babaen pa lang ti Aslay Welding Shop iti Badok. Bueno, parts, dapat di kita kablao masakbay tanga, awagan di kita mami, mamita. Diyak malagip. Apa yan? Apa yan na aringang kansamo kanya akon. 2023 parts, balbalo tayo yun. Asla nakaturog nga manteka, naglamiis ko naman. Nagmay nga ron tilam lamiis. Tapos na, daka jabalin niya, dyan nakakablawan nga yamin. Awanin, dyan nakakablawan. Awanin, kunam. Tunusande yan, kunam tunusande man. Malipatam to. Okay. Ito yung kadito nga gundaway gagayam ken kakabsat. Sino mo na kada kayo ate? Sika. Hintay mo rin awagan ti syempre. Umununa mo lang tay mami. Certified recording artist. Manipod pa ilaing iti aglipay pataksine. Hintay mo rin awagan. Miss Sally Belisario. Good morning ate Sally.
Good morning to kasamang Edward and Ginaline. Kumusta ka mo't? Kumusta kayo mo't itinag? Makalawas Ate Sele. Okay, met, kasamang Edward. Mo't ka makikita ko blooming na blooming kalatas si ka. Ala ko, gagangay ako, balasang da tao. Impex. Inton ano ka ron nga matuloy ka no de, tekas ta bakuna. Ito nagtapos, matuloy. Ito nagtapos? Vaccine. Ana? Vaccine day yay sa no. Vaccine? Booster. Gusto ka ron? Ay, baka booster day yay siguro. Booster ti ana deta. Jacket eg booster parts. Ate Sele. Apa iya? Dakkel ka no ajay dagom na. Baka kilo. Inja kaya mga ron na makita ka kilo deta dagom nga may tudok kanyak jak kaya pulo. Uy. Sige engineer nag-booster kan? Nag-booster kan? Iso mang ay si kati doktor ay wag gaya man niya. Duwa ta gayam no kwa ti mama nagdoktor no kwa. Wen. Ate Sally pangi sika sir, nag-booster kan? Nag-booster kan? Nagpabakuna kan? Iso mang booster dito. Sika hanga datayo day medical mission tayo idikwa ka. Naman tayo datayo amin tinagtudok ide. Suna doktor. Okay, Ate Sally, pangikablawang dito. Ikablaw ko man kadigitay Belisario family dita balay. Ni manang ko Melda, ni Mang Tony, ni Mang Emerita, ni Butsi, ni Johnny Belisario. Ken kastamit kin ni Roda, ken ni Roderick Rosqueta. Kumusta kayo? Madi kami nakadagas di Domingo kasamang Edward. Kasi nagadunga customer ko ngamin gayam malagip ko tawag da nga tawag. Ken kastamet ken ni Marites ken ni Manting dita kabuan ni manang Luciana nan ka ken ni Shalinar nan ka dita konayan ken kastamet ken ni manang Loling dati manglulualod ta Pimentel Batak Ilocos Norte ken ni Nora Labayan. Ni Maybelline Kalaykay ken ni Gayam kasinsin ko ni Bobby Salmasan ko na nakat kasin kablawan naktuman na Domingo ko na natagdingding dagayan kasamang Edward. Nakat aduda ngagdingding. Ado pa dagiti nag-text dito nagsungbat ti pa-question tayo Ate Sally nga madidamot makompleto dete ana. Dete title na dito. Ti bots gamiten bat iti Batak City, ray out ti pangal daw una na wrong. Lead them duot sa mo, gamin. Haan. Hangkong kunak lang. Sa balyam dete ana, ma'am I serboat. Tuloy mo ate. When ken ikablaw ko DJ dati nga kanta ken ni lakay ko ni Renz Belisario. Awanen kasama. I ken kasamit ken ni station manager Mr. Rod Sadjan, ken kasamit kanyayo ken ni Ginaline. Samang ken ni anatay nagan na ni dati umegegas ting kadwa tay ta Nueva ni John Mark Pahinag. Iwen. Madam Abuya na tayo to. Hello John Mark Pahinag. Para ken kadati nga kanta ading ko ken kasamit ken ni JR ken ni Charlie. Ladies and gentlemen, Miss Sally Belisario, kantay na napaulan. Nakataon tayo? Gaput Facebook. Gaput Facebook. Para kada kayo amin na sangapada. Ken para ken engineer. Kinopen ti Facebook ko Jakman ninamnama Amakita tanagan mo Limtad day tirik di maipenpen Ngaya kaslanay gagara In friend kaket inaccept na Isuday tan tinang rugyan Jak may ladawan aragsa Kasla di mapes
di parlayan ket syaktayin ka inay ayan. Gapot Facebook akong kunada ket nagsarap di dalanta naring din nabayag naidulin anik na tarumbeng kadi apataluyen uray ken kada gikuten jak may suro tuirik na obyag tuibiyag. Trabaho, jak marik na tibannog ko, kahit di panaginan na, ito'y Facebook ka makachat, umanay aliw-liwak, di may ladawan, aragsat, agyaman at FB, timpatek ko na sa pula, lupay tawen, tinanglabas, dito'y lagip ko di mapunas asikalaeng ayat akinuk ko pikupak FB tiga po na itangkit na sarakan ka napalaos siragsag ko agragrag ko da ito'y puso gapot Facebook akong kunada ket nagsarap ti dalanta naring di nabayag naidulin arik na tarumbeng kadi apatuloyen uray ken kada gikuten jak may suro tuirik na obyag tuibiyag kaput Facebook akong kunada ket nagsarap ti dalanta naring di nabayag naidulin arik na tarumbeng kadi apatuloyen uray ken kada gikuten jak may suro tuirik na obyag tuibiyag trumbeng kadi apatuloyen uray ken kada gikuten jak may suro tuirik na obyag tuibiyag. Ken kasamit niya sagot ko ken ni Sir Jepsy Cabias, ken ni Manang Rita Bahit Mansano, ken ni Dugot Mansano. Thank you so much kasamang Edward. Ito nga rod gagayam ken kakabsat ni Ate Selly Belisario, gapot Facebook ka na, gapot Facebook. At ano nagiti nag-text gagayam ken kanakaala nagiti sungbat na gagayam ken kakabsat ni Buds ETSN, Buds ko na Buds SN ko na naman ni Ma'am Marie Akdal, J. Raquel, ka ni Christine. Tinagan na, sumbaga na yung naga na. La, sungbat gagayam ken kakabsat. Anya iti title ti programa ti Domingo mangmanggigan iti oras alas 9:30 aging ganat alas 12 gagayam ken kaabsat dati programa tayo nga dito ipangabakan ti 100 peso electronic load babayan pa lang iti Aslay Welding Manipod Welding Shop iti Badok Ilocos Norte. Onin manage back in baggy parts. sorry. Alaga rod. Damdaman tao. Wala mo na makapagpukso dyan kadwakon. Kita kami engineer ikurkurin mo dalatan yung magtamatiltil mo na pay. Okay, daiti caller tayo gagayam ken kakasat. Good morning caller. Inanan. Hello sir. Good morning sir. Magaling na ko sir. Sinda toy? Dennis sir. Ni Sir Philip Manipod iti? Taga ano ni Sir Philip? Sakritan sir. Sakritan. Apay dete ananaga na dete taga sakritan agtaw-tawag no kwan parts. Idi ko nga dete laki nga baron. Ni Sir Dennis. Amom da sir. Sir, kita back member bigay.
Pagusgusto anak na talaga ti taga sakritan. Taga papadak kami nga baak na gitaw. Na may pa iti programa tayo sir. Ano na ganan? Ha? Sir Philip. Kablawak mo nagitay baak si sakritan, sir. Apay talaga nga do baak di tayang. Adi, sir, isudala antay wara dito yun. Ano sir? Isudala si antay wara dito yun, sir. Nagitay baak dito. Ay, kasama kayo ne makadadaya unak. Nagbaro tayo manin, sir. Wala pa, matitang pa makasawa. Sige sir, ada asawa mo? Damo, sir. Dua pulaw. Dua lang, sir. Apay naglastog kamutan. Ada nga duwa-duwa, da kami nga wan asawa na. Ay, may salayin kasar ko, sir. Ta ex-girlfriend mo nga raw na nagan na. Mayang, sir. Ni Mayang, nagimas kan Mayang, dakil tapatong mo. At mano mga artibong at arasasyo ko ni Mamayangan. Dami sa pulo ko doon, sir. Sa nga pulo ko doon, nagkapoy kaan? No, pating gamit, sir. Paunay mo dito, hindi kami kumakapigpig sana pa ilaang. Sige dito, uray itadigi, kasta, kasjay. Unang kaya, sir, uray lamar, bati ka, tre, ang pating gamit si Idab na. Kagura, marba pa kami nagyan kay pala takatre? Ano na? Maturog kayo nga minukuan, sir, agyap lang kayo tisako, tay jaya, sigurado, magangganap pa lang dito awanan. Ayan, sir, di pagas kuntur rabi. Wan, anak agto bunyag di marami dito rabi eh. Unsa? Asin na pa'y kablawam, sir? Kablawag lang talaga ito bakit sa sakritanan, sir. Nang rin nakadagay dito yung stasyon. Ang rin na nakinsa nga nagwapo, sir, kinagitay kadwan dita. Patpatiray o ka naman ni sir. Pay sumo, dagitam na. Naan, sir. Babasi lang nga bambanag, dagita sir, amoy padbadalan, gaya gang madi. Aman, sir, kantayo man dito kwa. Iliw, sir. Iliw? Ito man lang i-request ko king kawon, sir. Ay, ano ti sumba mo gayam, sir? Dito pa question tayo. Anya ti title na dito, programa tayo. Pangabaka ti 100 peso electronic load. Ayun, sir. Ana title na, sir? Sumbat kan? Awan din na. Mabalang ti agsugat ti tawag, sir, uno. Nagsumbat ka lang tayo ti tawagon. Ana? Nagkasir ka pa minuto. Sika nga talaga Hamuan mo ti title dito programa tayo Nalipatag, sir, na nabayagak mo nga matitimawag eh. Ungarot ta apay nga tanga dito tumawag dagiti taga sakritan kung kunakuray ni Sir Dennis. Uray ni Sir matata na yunan ni Sir Philip kung ano ka. Amom ni Sir Dennis gayam karubam ka day. Dami basit balay ta, sir. Ngam amaw. Ayun na, sir. Ibagam to, sir, tay manok ko nga abuyo kanya na manuppisaan na diyan. Dandani makatawin. Ibagam to, tay kanu manok nga abuyo ni Edward kunam to, sir. Thank you. Manok ka kunam duwata. Adapay gayam manok ni Parts Jenaling imbagana ni Sir Dennis nga talaga budol detaw. Awanan. One, sir, thank you very much. Awanan, Sir Philip. Naglagi po mo, sir, kantahan na tayo iliw. Para kanagita may niliwan na ulay ti asawa na, sir. Di ka kasta-kasta ko rin ni Ate Sally ka awan asawa na tata. Apo ka na, nakaranranyag lang ata dito. Ayan nyo, sir. Nakaroon. Naranyag atap silaw. Awanan, Sir Philip. Thank you, sir. Okay, thank you very much for calling, Sir Philip. Manipot pala yung tisakritan. Okay, ni Sir Maglakat na din ang kinugtara na. Baka man may bagamon ko na kasi yung babakta may kot. Baka man may bagamon. Ako na. Hanagan mo ni Sir DJ. Dapay pilit dyan yami. At adan, nagiti nakala iti answer na gagayam kan kakapsat.
Sungpat-sungpat kayo lang. Ngam ni Sir Philip. Hanaan mo kanot ti title ti programa tayo. Kagurat ti bagay nga kaso ti gurguron na ti pungtot kaun. Anak na dita ni Ma'am Virgie. Hi, kablaawak man ni Nana Rosario Umawit, DJ Bawa West. Thank you. Kuna ni Ma'am Virgie. Iti ka dati nga kung Wipers nga road. Inta awagan ti may sapay nga singer ta. Manipot pa lang met iti Aglipay City. Mr. JR Basalisa. Good morning, kasamang JR. Good morning, kasamang Edward and kasamang Ginaline. Kumusta mo ti nagmakalawas mo? Okay lang, kasamang Apay nga Edward. rong mamalmalda ni Jolly tatay nakitak si ka. Tsaka mo man, kasamang Edward. Kasla mo la napuypuyatan launay. Nalamis kami kasamang Edward. Ana? Nalamis ti panawag. Ay, kay mo lang nga napuypuyatan Ay, amuklat tan apay nga napuypuyatan. Siguro dete panang ala na dete ulos na nga mangkumot. Sakay pa lang kanu nag-aircon ko na ni Ate Sally. Ay, aircon na pa lang nakalamlamis lang ron. Hindi pa lukat tataba ko na. Haircon. Air continuous. Kasi damat aircon mi ape. Dahil ada aircon na, air continuous. Anak katang parang dyan? Dito man kusilapan ka, dito paborito, dito tagaglipay, kin tagatabog, kasamang Edward. Nakababastos ka mo kusilapan na man. Nakapimpintas ti programa tayo, kusilatan na. Dati kanta kasamang Edward. Marpo uktalat na ito, kadadanog mo parts Pagisagutan pa parang dyan? Isagsagot ko man, dito tagatabog ni Mang Bubot, nga Mansano, kinantilita, kinjaglipay ni Antinini, nga bangit, kinilakay na, di karuba na pa yan ni Mang Nanding, di kita anak na, ni Mang Joel, di nagkalawan, Ringgor, sa di kita kasinsing ko ta kamandingan, ta kasin Esa, kin Polen Belisario, kin di kita lalakay da, kin da manang Joan, ta kamandingan, kin di kita tagabadog, di kita kasinsing ko, kin daan nanti tiya. Ay, kablawan tayo manggayam ni Manang Leonie Dulig, dita nagpatayan. Hello, kung dita baro nang adutita, uhan na kanunjak mabalingay. Ay, hangko mo ibaga di ginaga na yate, at dakiter na. Hangko mo ibaga di naga na. Te dakiter na ni Manang Leonie. Manang Leonie Dulig. Hello, kung ka, dita nagpatayan. Kumusta kayo amin dita? Kablawan tayo pa ni punong barangay Roy Quiroga. Hello, kani Sir Edwin Quiroga. Padak mga napang kami. Padak mga napan nakidaya. Hindi rabi. Yan. Dati nga rin gagayang kakabsat. Mr. JR Basalisa, kantay na napalwan. Kusilapan ka. Sagsagot ko pa kay Mang Gina, Ibon ulit. Ni Rodel Bragas Balisacan. Himbagat ken kaidi anu ganda mutiak subli ay ken sorry ya maikari napalalo nga minti sakit na ideal daw apimanaw ka sa di ka pa'y pulos kimita. Tawen met tinaglabas, inuruam ko, tinagwayas, sabay nalipatan ka. Namin ano at nagbarbarik na, kumabiyag at sublika, hindi naglata, kinit kita. Hinto nagsarang ta,
Kini kita kasinsing ko taglipay kaasin Walter Kalaykay. Nanti may Belin Kalaykay. Kin Almasa ang family. Nagsaranta ko silapan ka, ipasulit toto'y mata at kumitakin ka sa tupay pangato ken ipababa kastan panang iparik na ang nagbiagak ngawan ka. Agbabawi ka na amiris mo nagbitutan. I am sorry, damage has been done. Jak meting pagarusain maitura balay gigit masarakam kalpasan na siya ke panawa. Hinto nagsaranta ko silapan ka, ipasulit toto'y mata at kumitakin ka sa tupay pangato ken ipababa kastanto panang iparik na ang nagbiagak ngawan ka ken kinagpaiswanan na mail-iliwaklat taken ka baring nung kabailak ko naaramiden na hinto nagsaragta ko silapan ka, ipasulit toto'y mata at kumitakin ka sa tupay pangato ken ipababa kastan panang iparik na hanagyagat ngawan ka. Sagot ko pa kini Rodel Bragas Balsakan kinilakay na. Thank you. Nadarod gagayam kan kakabsat ni parang J.R. Kusilapang kay sagsagot na ni Rodel Bragas Balisakan. Kuskusilatan. Ayan, kusilapang kam. Ayan, nagsungbat ditoy. Ray ma'am, sir, Jasper Acorta dito'y paway. Wrong, incomplete gagayam kan kakabsat. Dapat kompleto. Kani Miss Judith Ramirez iti Barangay 18 Lawag City. Kurang data sungbat mo Miss Judith Ramirez. Yan, dito ni John Mark Pahinag from Ugis. Ray Yan, ganana pa ditoy. Hi sir, pakikantaman tay kahit hindi Pasko by April Boy sir. Good morning sir ma'am, kablaawak man ti tagapaway Pasil, kas ken na Uncle Junior, ken ni Inang Gemma, ken Manang Mirna, ken ni lakay ko ni John Clifford. Pakantaman tay man tay tatang ken si Siwit ma'am. Mel J. Nukwa sir ma'am, salamat po. Pananakin dito ay nagsungbat ni Mr. Noel Villanueva. Iti Barangay Fortuna, Marcos, Ilocos Norte, Ray kurang dito sungbat you sir Noel. Ada na yun na deta. So kung natin tatay, dito kompleto. Kasi ado dito title nga dito ket ado ti akin title nga dapat kompleto tayo gagayam ken kakabsat. Sabali nga mi dito na dumagagayam ken kakabsat dito pangal daw ko wrong. Dito nga pangal daw. Ado rin. Ti badok dito parts.
Yan, kaya dagiti agsungbat, mabalin nyo lang ngay text iti weno itawag, iti 0945-703-7495. Ulitek gayem kanalsat, mabalin nyo ti agsungbat iti text line tayo. Iti 0945-703-7495. Ada ti caller tayo. Yan, good morning caller. Good morning to ma'am. Ni Sir Ador datoy. When sir? Anasong ba mo, sir? Ay kasi amok sila ray aw awa. Rere kat katawa? Ray aw awa sir. Made. Second chance. Second chance. Maminsampay. Osto de Jeray aw. Ngam adapay ti 1, 2, 3. Adapay ti talong nga word nga mainayon. Ray aw ken katawa ti RPN Radio Batak sir. Sobrado ka man. Adadjayan ng sobrado kita na do mga word nga imbagbagamon sir Ador. Ikataw mo, di kakatawanan. Hindi mo lang ng kaya nga yung kasi. Tawa. Ti RPN. Tuman. Ana, sir, maminsampay. Third chance. Ray aw katawa ti RPN dyan. Wrong. Awanan, Oston. Lugulat na. Adoon na iti tagko kang kagundawayin sir Ador adoon na iti bagbagaw nga madi nasasayaan. It mangmangag kumot lang. Pero kasi yung tatema na ray katawa. Ay ngamin no katawa kami nga katawa ya sir. Ay so madigayang maigpaiso day day. Pa anya maipaiti programa tayo sir Ador. Kablawan kalatan kita pada dumdum ke gina da kita viewers gesyo dita Nita ex mo. Bye bye amidan. No nalami da Makakatawa ka sir Ador. Makaparagsak ka talaga no tumatawag ka. Man sir no itinalami awanda no nadaga amom sir no apay no adada no apay no nadaga ang amom no apay nga adada apay sir umay dagpapalid king ka. Palida naman alakay ko na. Mangisagana ka tisang atimbang nga danon no ka sir ta isuyat mo lang tanong ka kanyanan. Ang bumaaw ko sa padakik to man siya. No makapungtot ka taon tento na dapudo nga danom tikas tamon takitan tanog kurkurisadsad nga agtalaw. Kasama na ka nga manukang. Kasala di nakita nga ako sir tagang Isabela. Nga ano muna nga tatapos na panaimpan dyan. Sana mapansuyat-suyat ang napunta. Danom, happy mga kawagilip. Apay, kung pinagidok-dok, may kinumpulan. Apay, sisilakan nyo kaya. Naimas par. Kung naging timang. Dati, di na kami tatakag. Kung sir na tado, nagusumot kami ng tahod, sir na di ka. Adulat at aramid nga ko. Makmakanik. Pagkablawan pa, sir? Awanin, sir. Ano request mo, tatayan? Kay dua tapuson, sir. Dua kami tapusom? Kuwan, sir. Nagadu kami. Okay, thank you very much, Sir Ador. Wanen. Thank you, sir. Awan. Okay, di dyan ni Sir Ador manibot pa lang titalingaan. Gagayam kan kakabsat. Dua kami di tapusom. Dua kami.
Yan, kablawan tayo man ti Sagon family ni Auntie Landa kay Auntie Lina. Kablawag meten ti Alones family ni Auntie Mila kay ni Uncle Mante kay na kastapayan nga kablaawak pa iti iso amin latang na ayat nga madamat padengeg na. Dita na barangay Mita 5A pagsanan Surbado, Ilocos Norte. Amo ka nakadado kayo naruway kay dumdumgeg. Happy listening lata kada kayo amin gagayem ken kakabsat. Ni 37423. Sir, wrong dati answer mo pagayam ko. Kasabi ka ni 6648, wrong pie, the answer mo. Sabalyan nyo. Yes, kablawak man pa ni Sir Jason P. Rubio, kaya nakakastamit kay ni Sir Romnica Toralba. And of course, kablaawak man pa ditibats ko ni Attorney Julius Harvey Prieto Balbas, dita na Igabot Norte. Kumanta ka part suno, kumanta kami ka ni Ate Sele. Nan, kumantanak man pa iti may sangarod. Sige. Anat ti kanta ang parts. Sakbay na nga ipaay mi datay kanta mi ka ni Ate Sele, kumanta ka no pa ni parts. Amon dati iliw parts suno, dua kami dita puso. Ada dito request da kanya? Oo. Hari ka isat kantaek. Sige. I love you ti mensahe. Dito request dang I love you ti mensahe. Para kada kita I love you ti mensahe na ngam da kinapudno na haan. Tag-bitter na. 2023. Among parts ada istorya aksakbay nga kasta pagpilpilian neta. Iti resolution ko iti 2023 agurno nga agpigibang na kunak. Apo, nangitin nagak dos Ate Sele. Dos. Excited na kanangatamot ti feelings na kunak kanangatamot ti feelings na agbreak ti pigibang kunak. Brinek ka? Awang magayam excited na dodos mo kargana. Kasano mo excited nga mang break dati pigibang ko. Brinek ko. Madamo magayam ti ragragsak na dodos ti kargana. Galgal kamat gayam. Nayo na mapunwam. Ay, naku Punta ko nakot. Kasano nga ti feelings na ti ag-break mo iti pigibang dati alikansya nga kastoy kung kunak. Apo, inika mo New Year's resolution ko karon ni ka-dos. Apo, hindi brinek ko. Excited na gayam ta. Dudos ka gan. Galgal. Talaga dede kadwakot. Agbalansa nyo New Year. Ito nga rin gagayam kan kakasat, Miss Janeline Riamon Lino, kanta na napalwan. I love you, ti mensahe. Yan, isagot ko man ni Mami Lita Malabed Kakachan, ni Madam Susan Basco, ni Mother ko Mrs. Elizabeth Riambon, kay ni Auntie Mercedes Kinay. Para kada kayo amin, nasa nga pada. Isagot ko pa kay Manang Lani, ni Manang Madeline, Manang Elsa, Joy, Nedrel, Jaisel, Jugel. I love you, di mensahe, para kanta, sa dinuman iti ayan mo, malaglagip ka, naipanek-nek ko, kinapudno ken ka, adi ka malibatan, dito'y biyak ko. I love you, di mensahe, para ken ka, sa dinuman
Isagot ko man pa kay ni Manong Rexy, ni Manong Jong, ni Manong Boyet. Sige ka naka-Krislin na Raymart, Crisel, Alteanica Angel, ni Renzo, Rapi Randel, ni Norman Ray Ancheta, John Rick Iglesia Ariambon. I love you, di mensahe para kenta sa dinuman iti ayan mo, malaglagi pa na ipanegnek ko, kinapuno kenta adi ka malipatan, ito'y biyag ko. Nagmaymay sa di mas balang diliw ko, kumusta matan ni ay ayat kun na daytoy puso, umanay laingin ng kekladawan mo, na isot pang ipapasak diliw ko. Hindi pa nagmaymay sa di mas balang diliw, ni ay ayat kun na daytoy puso, umanay laingin na kekladawan mo, na isot pang ipapasak diliw ko. Hindi pa nagmaymay sa di mas balang diliw ko, kumusta tan ni ay ayat kun na daytoy puso, umanay laingin na kekladawan mo, na isot pang ipapasak diliw ko, na isot pang ipapasak diliw ko. Sagot ko ang pinitang sonata kini Stepfather Me ni Tatang Enrique Bartolome. Kini sagot ko meten kini Ninang Feli Morales. Ni Sir Boots wrong latan. Ito yung answer na sobra. Sir Boots. Aha, Ray out ti pangal daw ti DCRL batak ko na ng sobra. Hindi kang kayo tiklon. Agpating ti pinaghawa tayo iti songbat tayo gagayam kagapsat yun no 11:45. Yes. At dito yung nagsongbat ni Ma'am Mary Ann Lumabaw. Kastapek ni Ma'am Judith Ramirez kanidere. Ni Nathan Yetsi. Digitoy. Digitoy nakaalat isongbat na gagayam kan kakabsat. Yes, kablawak man ni Mami Carmen Choya Castillo si diyan. Happy listening Mami Carmen. And also kablawak man pa ni Mylene Ambrosio Pahet, kasinsin ko ni kamang dita ni Bangbanga. Badok kena kastamiten kaditi kasinsin ko ni Noli Ranyada Tabil dita ni Garreta. Tay smart salam. Dati ito smart tayo nag-text ang pagayam ko 0945 smart dati di ba? 0945 ay globe ba datoy? Basta 0945-703-7495 kanti 0936-3377-200 gagayam kan kakabsat. Idol Ma'am Jen Lenti Badok kunan Ada iti caller tayo gagayam kan kakabsat intayo man pasang bayan dato i-caller tayo. Yan, good morning caller. Napik sa une dato monitor mo pagayam ko. Good morning. Kapso mo dato monitor mo kot ag feedback no ko. Yan. Okay. Yan. Hello ma'am, asin datoy? Ni Feli sir. Ni Ma'am Feli iti? Kurimaw sir. Ano ti may pa iti programa tayo Ma'am Feli? Gusto mo ba atawan tayo pa-answer yun? Ano't song ba mo arod ma'am? Ray out Ilocano sir. Muddy. Okay, wrong. Okay, kang kati second chance mo Ma'am Feli. Second chance mo. Main sampay, agsumbat ka pay. Sumbat mo ma'am. Ray out Yamu sir, amyanan.
Pwede. Okay, wrong. Ala pa dasam to ag text damdama ma'am ada kablawang? Kabkablawak na tawin nga ganda-ganda sir. Kanda kayo na tawin sa istasyon sir. I-request ko man dati kanta nga kwasa. Biyag ko si Kalaen. Awanin ma'am. Awanin sir, thank you. Thank you very much ma'am. Manibot pa lang iti kurimaw. Biyag ko si Kalaeng. Ato na dagiti nakala gagayam kan kakabsat sino pa dito nakaala ni Sir Noel Villanueva iti Fortuna Marcos. Nalanan. Yan. Adon dagiti nakasungbat, nakaalan iti usto kasungbat na. Kung nagtatake ni Pards Edward. Ay tila tati anatan ipa-question tan halalaka ko na. Pero medyo nahirapan pala sila. Yan so dapat kompleto gagayem ken kabsata. Amok nga ado dagiti narway nga dumdumngeg. Kadeti nga programa nang ro nakadagiti adda dita nay adayo nga luglugar. Kaya na adayo iti ili. Ni 7423 wrong answer mo pagayam ko. La, sungbat. Yes, kablawak man gayam diti bats ko dita nay sinait ni Arla nagdepa no dumdumngeg da ken iti Yagi family dita yan da JR Ilaryagi ken ni Kurt Pastriana. And also, kablawak mitin Asuncion family, Villa family, kaya na kablawak pegayam, gagita iso amin nga Castillo family. Okay, Ate Sele. Intangarukan. Yan, kita, agtultuloy ito dito nga programa. Kalpasan ka dagiti napapatega pakaam mo, mani po diti technical control. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 11:28. Ti danom ket ubog ti biag. Ngem sana basta-basta inumen ti danom. Nas ken na dalos ti inumen na danom ken mangted salunat iti bagi. Dayta ti kalidad ti danom nga ipapay ti Rikes Purified Water Refilling Station. Agsipod tasan na basta-basta purified water. Gapu ta nagdalan ti 30 stage filtration. Rikes Purified Water Station. Masarakan iti Purok Kapya, Barangay Nagbahalan, Hawaii, Ilocos Norte. Para ti delivery, tumawag lang iti 0956-276-2756, 0917-895-3559, ken 0948-598-2900. Sa pulen laing Darikiel Mac Eral S. Orsino, Manager, when Mr. Roy Ramal Orsino. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayang pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember,
#1 floor wax. Andaan waterproof formula. Sibukan man iti danong, nagsubliti sila piti datar. Star Wax, wax. Tindaw na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para itibado nga ka-bloom iti banglo, padasen iti Charm Fabric Conditioner. Charm that bomb, bamong gumagabloom. Charm that bomb, gamitin ay bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Badukit ka-bloom iti banglo. Charm that bomb, bamong gumagabloom. Charm that bomb, gamitin ay bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear ti ladawan ti outcome na pogi when na sexy. Madidan tu maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Syempre, nalaka. Latest edition pa iti uso sa renda nga equipment. Agawat da kas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat da pay iti tarpaulin printing iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako da pay iti amin na klase ti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation iti amyanan ti Ricardo Park, Kingsland Building, City of Batak. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin. Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Dati ako cook, then diabetic ko. Tapos hindi na ako malabo ng mata ko. Din ako lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung iBerry, try ko. Ilang bulan, medyo may ano ng mata ko, ikikita na ko. Tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang #1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste.
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Para di madaling certified masira ang world ngipin ng class. pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. RPN Radio's Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nangito doon ito oras, alas 11:36. Tuloy-tuloy iti programa tayo gagayim kan kakabsat. Jennifer Lynn. Yes, of course. Tagsubsubli dito programa tayo. Kita naimbag, kaya naragsak lahat nga pa nagdingdingig pa, nagbuy-buyayo gagayim ken kakabsat. Yan na, iti palaing aslay welding shop, kita agar-aramid da iti sidecar gagayim ken kakabsat. Kaya iso dati ng sponsor, iti papremyo tayo. Kunana ni Ma'am Len Itibadok, thank you. Kunana. Ma'am Jen and Sir Edward, thank you. J. Load, Idi Sunday, Len Itibadok. Kunana. Yes, thank you very much, congrats. Miss Kablawak Len. man ni Tatay Junior ken ragsak ti ket naragsak ti panagayat na ken Nanay Gemma ken gwapo ni Tatay Junior. Kunana manipod pa lang iti 0895. Oh, talaga may tinaragsak no kwa. Nangaraw dan. Magkantanta pa idan. Yes. Nangaraw, hintay nga raw tumawagan. Hinta pagsublyan. Hinta pagsublyan ni, sino mo na kanya yun? Yan, hinta pagsublyan nga raw ni Mr. J.R. Basalisa, manipot pa lang iti Barangay Aglipay, Batak City, Ilocos Norte. Lumapalpas dito, kantana, gagayam ken kakabsat kit cut off to dito, panagawa tayo iti pasong ba tayo gagayam ken kakabsat no anya iti title ti programa tayo gagayam ken kakabsat nga itata dandanik na ibaga When anya ti title ti programa tayo itata gagayam ken kakabsat agsungbat ngayon pangabakat ti 100 peso electronic load no da kayo iti mabunot iti naganan no makalayo ti usto sungbat na ba papaipailayan kada tayo ti Aslay Welding Shop iti Bado. Parang diyaran at sumarunong nga kantaan. Teman lason mong halik. Lason mong halik. Wan- Right, nagkita ka, kang kanta ka. Pangisagutan dito, nga kanta. Sagsagot ko na talaga iti madamang agdingding at kinagbubuhay at tanga aldawan para kanyayo amin detoy awan labas na kanyayo. Thank you. Ladies and gentlemen, Mr. J.R. Basalisa kantahin na Napauluan, Lason mong halik. Sige sir, play. L'Oreal Station. Basalisa Family Badot. Sagsagot kulatan. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Sa aking pagpiting ang danging nasa isip, ikaw na sa hanggang makas ang aking pag-ibig. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nang lalamig ka na, bakit ka
pag-ibig na ang akala ko ay langit. Nilaro-laro mo lamang ang pusong naidlip. Sa yakap mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin ang lasong mong halik. Nadadirating kainit ng liyaw. Agad ako nadadarang pag ikaw ay umakat. Ngayon'y nag-iisa, laging nilalamin na wala na ang lahat-lahat. Ito'y naging panaginip, ngunit biglang nagbago ka. Hindi na madama kapag kapiling na kita, nananamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na akala ko ay langit? Nilaro-laro lamang ang pusong naidlip. Sa yakap mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin lasong mong halik. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiinip. Sa yakap mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin ang lasong mong halik. Ang lasong mong halik. Thank you, sir. Kasi nga ron gagayam ka. Nagpinta sa Jeran, Jason mo tilason mong halik parang JR magustuhan na. Okay, awanan kita umilangan dagitay napasangpot mi nga text messages son. Gagayam kan kakabsat no osto dagitay na alayo. No naalayo dagitay answer na. Agat off tayon gagayam kan kakabsat haan kami nga agawat iti sungbat. Adda dagitay mano adu dagitay nakaala iti sungbat na. Gagayam kan kakabsat. Ket ti sungbat na parts. Thank you very much iti Asley Welding Shop iti Badok Ilocos Norte kada to'y papremyo tayo. Gagayam ken kakabsat. Nagadunga gagayam ko kaya. Ken kakabsat ko kaya. Yes. Ti pasungbat tayo ket anya iti title deto'y programa tayo. Ano title na parts? Yes, ti title na gagawin kan kakabsat dito nga programa. Iti palaing Ray Out ti RPN DCRL. Dito ti sungbat na Ray Out ti RPN DCRL. Ang tiltilad da nga isungsungba yun, isilsil po yun. Si Sir Ador nga Ray Out king kakatawa. Ana Sir Ador amo maun. Tata pasungba minto manan ulitan Wen. At ado kayon to makaalan. Yan, kita Ray Out ti yes. RPN DZRL. Yan, once again, ipagpakaamot di Asley Welding Shop ang isuda kita agar-arami diti sidecar. Gagayam kan kakabsat. Apay impress ka kung nada kanyang nagpaspaseksi ng amin Ma'am Sir Norberto. Apo, Asley impress tata nalawat bado na. Wow, parts nalawat natin among amin Sir Norberto kat 2 weeks na kun nga mapanag-GG-mon. Oh! Ag-gym sabay, Sabay push-up. push-up. Sabay walking, sabay kain ng marami, ganyan. Dati nga Rod, ito takat, bumunot tangan parts, bumunot tangan Rodan.
Wen, may ka bumunat JR. Sikaman ti bumunat. Sikaman ti bumumunot paring JR, umay ka man dito unag. Pagbunotag. Ikaw. Ikaw. Sikaman ti bumunot. Toy. Yan. Oh, wala karga tayo. Sino nga ta? Tinapagasatan, nagasat nga makaala deti 100 electronic clothes. The winner is Christine. Christine, ano? Gagayam nga kakapsat dito dito. Muna nga nag-ana. Muna nga. Thank you very much, paring JR. Yan, isurat mo tayo ng Bernaditan Pards. Surat ko to. Ay, alaim to lahat DJ, Punta, mayan kas ko man, DJ kas ko. Wen, DJ. Alaim to. Tabaran. Yan, congratulations kadete winner tayo ni Miss Christine. Yan, thank you very much, Mat. Kati Aslay Welding Yes. Shop. Ti nang tad iti pa premium ta. Itatang aldaw. Ti Ray Aw iti RPN DZRL. Deta ti title na gagayam ken kakapsat. Chamok na adu makamon pards. Wen. Adu Ado ti dumdum ngegem deti title Title na na. kita haanda nga. imimatunan. Wen. Yan, kita thank you so much Lilo Recto Idna. Yan, ti former Sangguniang Bayan member iti Badok. Si ka Sir Norberto amom ti title na ti programa tayon Ray Aw iti RPN DZRL. Itatangaron nga kung taway gagayam ken kakapsat kami man nagjoet kan ni Ate Sele. Wen, deti request. Ito. Kayam? Malaga road, tag-joet ka road. Dati ka road, dati joet mi ka ni Ate Sally Belisario. Yes. Dear textmate. Memorize mo Ate Sally, Goray, i-search ko biya. Kita ang tata. Sika talaga. Umay ka nga rodan. Dati nga ro ti request yung gagayam kan kakabsat. Request kan sa bali mo ti Joet mi ako ni Ate Sally tahan lang nga kanay nga best friend forever padas mi mamot iti ag Joet ti sa bali nga musika. Pangi kablawam dato Ate Sally kantata. Kablaw ko man kini ayate. Sino nga ayata? Manoda. May sarang. Para kini Renato Arians Belisario. Ken para kadagitay dumdum ngagdita biloka ni Rodel Bragas Balisakan. Ken ni Roderick. Ken kasamit ken ni Nora Labayan. Ni Norma Umawid. Ken Balay, di kita Belisario family. Norma umawid kas lang ang amok ni Ma'am Norma. Hindi, may sanga caller tayo. Ay, wag kayam. Dati nga rodan, dear textmate, para kadayo amin na sa ngapada. Sa bahay, yung kakakip-kipin. Message mo, jakitan, masumbatan. Tatu'y paterya, kakit na rin sensa. Hello, textmate, malipatan ka kadin. Nuna ibusen, lutgut patitext ken ka.
adunay di pa ka sa bulak sa balik ken ka trabaho ka may raman at met di masapula ex mo kanyang mangpalagan tuirik na tawag ko ken ka rit na di agayan iliw ka di ka ipapanan na when no ayat ka di ipagbagana kanya mangpalagan tuirik na tawag ko ken ka rit na di agayan iliw ka di ka ipapanan na when no ayat ka di ibagbagana ex mo kanya mangpalagan tuirik na tawag ko ken ka rit na di agayan iliw ka di ka ipapanan na when no ayat ka di ibagbagana iliw ka di ka ipapanan na ayat ka di ibagbagana when no ayat iti salpang anag baetan ta Ken isa ko taman dati nga duet kasamang Edward Deya nag-request si Di Domingo. Yan. Thank you very much, Ate Selim. Damo mi pa ilang kakantang DJ. Pagpasasensyahan yun, agagayom kang kakapsat, kag diwas-diwas na kway lang no kuha. Sumurot-surutak ka ni Ate Selim. Ayan. Perfect man, Sir Edward Corona ni Sir Norberto Garcia. Request na. At dapat iti manong nga minutos, inam nga minutos? Mano pa 54? 6. Kaya na 5 parts. Sige, ipasaro no tangarodan Ate Sele, takap doon iti kastakit. Makantampay, itanam kan lagi para kada kayo amin asa nga pala, Miss Sally Belisario. Yes, para kada kay amin na po, kang ranan na kini Roda kini Roderick. Para kini Bobby Salmasan. Alanyain na di na palabas kaya't kung asika ket malipatan lupay sika di umunang ayat ken nakarik na kiti kinadamsa no among nagawa sakbay nagdaton ka, tiyak ko man pinalilaw. Balikas mo, mas pasig na upang katawan na
tungpal kadagiti karkari panawen itanem kan ken lagi panawen en sugat ket agloni awan paset mo puso ket naken barung ayat inakon sa pulen nukas bilang ang sulikan tukanya di ka nawatin awanin panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabirong kan itin na palabas isagot ko man karigitay taga kamandingan digitay katana kang kita the Joan kabakken kasamit kinimanang ko Emerita Belisario Manang Imelda ni Wochi ni Johnny then kasama kini Manong Botoni luam mong lakuma o biyag ko sakbay nagtatong ka diyak ko man pinalilaw balikas mo paspasig na ubaw ketawan na tungpal kadagiti karkarin panawen itanim kang ken lagi panawen em sugat ket agluni awan paset mo puso ken naken barung ayat inakon sa pulen lukas bilang agsulikan to kanyak di kan awatin awanin panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan itin na palabas panawen itanem kan ken lagi panawenen sugat ket agluni awan paset mo puso ket naken barung ayat inakon sa pulen lukas bilang ang sulikan to kanyak di ka nawatin awanin panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan itin na palabas panawen itanem kan ken lagi panawenen sugat ket agluni awan paset mo puso ken naken barung ayat inakon sa pulen lukas bilang ang sulikan to kanyak di ka nawatin awanin panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan itin na palabas. Thank you so much kasamang Edward. Yan, dito nga ron gagayam ken kakabsat ni Ate Sally Belisario. Kay Ate Sally, te pamakadab ka rodan. Yes, awanin po ti oras ket agyawan kami manenting kay panagdengeg. Tuy numo tuy biyang nga pumakpakadan. Sally Belisario po. Babay na po. Thank you very much kani parang JR. Dagitay nag-request. Dagitay nga ditay na ipayanti request na dagitay nagsungbat. Congratulations kani Ma'am Christine. So na po iti nangabak iti pasungbat tayo ni 100 peso electronic load. Babayan iti
Asley Welding Shop iti Badok. Siya karod gagayam kan kakabsat ni Edward Apari pumakpakadan iti ray out ti RPN DZRL. Stay safe everyone. Yes, kaya tinagan iti technical control ni Engineer Mark Tulyaw. Kastamitin iti manager tayo dito ni Sir Rod Sadjan. Ken kastapayan iti magkikita iti seguridad ti stasyon ni Sir Erickson Galang. Ken thank you so much iti sponsor tayo iti Ray ni Sir Berhilio Kalahate ti ABC President Tabado Ilocos Norte. Ken syakmeten ni Miss Jeneline Riambon Laino. Bumakpakadan kada kayo. Stay safe and God bless everyone.